cold state line, miles away from those I love. Purpose hard to find. While I recall the words you spoke to me, can't help but wish that I was there, like where I'd love to be. Oh yeah. Dear God, the only thing I ask of you is to hold me when I'm not around, when I'm much too far away. We all need that person who can be true to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim ICI Patroli Kepolisian Cegah COVID-19 Mang PDK Polisi Dulur Gitu. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada pengendara kendaraan untuk tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Hal ini dilaksanakan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 kepada kita semua. Harapan dan dambahan dari kami merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa apabila seluruh warga Kota Palembang tidak tertular, tidak terjangkit dengan virus corona. Karena sampai saat ini masih juga rekan-rekan sahabat-sahabat kita yang terkena penularan COVID-19. Oleh sebab itu, mari kita cegah dengan cara mentaati protokol kesehatan. Itulah harapan dari kami. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. That person who can be true to you. I left her when I found her, and now I wish I'd stay. 'Cause I'm lonely and I'm tired, I'm missing you again. Oh no, once again. Well, some search everybody ways, and how I miss someone to hold when hope begins to fade. Lonely road, crossed another cold state line, miles away from those I love. Purpose hard to find.